Ibwega murithiria wa Meru TV no tuwa na mbere kwigua uthiete na mbere kuraithira TV ya kwira wendete ya Meru TV rukiri rungi ruthongi rwatwida mbere kwa tukirikana kairi ya gakire mubango wetu wa turinge ime na nkirigira makuru kundi uthiete na mbere kuraitha uri sawani kandi na mbere kwigua ngikugwataga ugeni na twina mbere kwa tukirithaithagiri mamo maramegire tumagikirwa urito ndeni ya ngatheti ni ukagwithira bambitani family zo kimathi twina mbere kwigua tukimurikaga makai maramethiri tumakina mbere kwigua makiaragiru ndina ngatheti ya The People Daily haga irankona kinyai na ngono kathumba ama rugono rwa rwikiritwe inya zaidi ni rugono rwa Ruto kana jumbe ba Ruto arabethiri tubakina mbere kwigua bagiukiria twago kumania na ngarama iri iguru ya muturire jumbe kana ma MPs baraba murengo wa rais Ruto bethiri tubakina mbere kwigua bagiukiria twago kana bakirira nuntu bwa ngarama iguru ya muturire muno ngarama ira ya maguta na arendi president ethiritwe kina mbere kwigua akiuria jumbe babati kina mbere kwa bakimaka kana gutina gitumi ya kumaka ni nuntu mantu makaina mbere kwigua mari sawa na muno nkuruki irogono rwa tukaina mbere kwa tukiruthaga karatatini ka tuna karatatini ka tutano tukethira mantu makoneni na ara Kenya bethiritwe kina mbere kwigua bagechwanjera chingi chia kuina mbere kwigua bagi survive muno kagitani aka kagumu bara batumagira nkari chia bongwa baithiritwe bakina mbere kwa baitumagira mathatu bara bethiritwe bakina mbere kwigua bakiruthata bakitumira M-Pesa kuria into mwanya bara bakuriwa bagatwika batikwenda kuriwa na M-Pesa nuntu bwa mbechiri kugitwa na mbom athithia nkari kana mandereba ba matatu bakabatara kukamata antu nkurukia kithimi tanjira imwe ya gutigira ati bakwegua bakiruthaga tanjira imwe ya gutigira ati bakwegua bagi compensate gakengo ngarama ya maguta kana begua bakiona gantu kumania na ngugi ino yago karatatini gatugana ndeona garugono rwa governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza arakwirikana Kawira on the cross for the second round ni Kawira mutharabani gitere kairi ara hindi entu bobuthite nambere kwa boke bonderete na ara senate na kinye munde tukaina mbere kwa tukimenyaga imbiyo yongwe kaina mbere kwa kiumagira na ara senate rugono rwa tukaina mbere kwa tukiruthagira karatatini gatwiri karatatini gagatwiri no rugono rwa nkona ruthite na mbere kwa rwikagirwa inya nkurukiniro rwa governor Kawira Mwangaza ara Kawira kwerekana ethiritwe kina mbere kwigua akiwatwa kana kina mbere kwa kibenagirwa nuntu bwa kwandika relatives kana antu bamuji wake kuririkana the impeachment trial kana igeria kuta governor Kawira Mwangaza gitini governor wa county ya Meru irethiritwe kina mbere kwerekea mbagiria muthenya wa igoro na ara senate na ara jumbe kana jumbe members of county assembly MCs bethiritwe kina mbere kwigua bakira muswanda oyokire bongera ya senate na governor Kawira nethiritwe kina mbere kwigua akiregana na mawetero kana kina mbere kwa kiregana na mantu mugwanja marathiritwe kina mbere kwigua akiwetwa na mukana mantu marathiritwe kina mbere kwa kiringirana na moni MCs baba kiuga saying the impeachment motion was contaminated with local politics. She dismissed the ground raised by the MCs as too frivolous to warrant out from the office. Yathirito kiuga eti maweto mamugwanja yathirito kina mbere kwigua aiwetwa kama mabiti mamugwanja mantu matare amari akiuga ciathe cia county ya Meru kachithiritwe kina mbere kwigua ikithungagirwa ni bamwe batongoria ba county ino ya Meru. Do not be preoccupied by the allegories from Europe is not considered. The evidence is weighed, said Kawira's land council Elisha Onyoya. Ndatwirira thia nambere kwikiarwa ni Elisha Onyoya na ara bungeni no senatora ni wakili wa governor.
Imantu mana makainambere kwa makithika giro kinye munde muthikiria na muraithire wa Meru TV na ara mboto ino kana mantu mamethirite makainambere kwa makenderea. When we appear before you, the governor took the posture of an innocent and vulnerable victim of toxic masculinity, harmful patriarchy, gender nambi ni assembly rathie nambere kwa kianithite ino itongoreretwe ni lawyer muthomi Thiankolu na ara thie nambere kwigua bakinambere kwigua bakinenkanagirwo kuibwago na muno nkuruki kwa nambere kwigua bagitaragiria kana bakerezagira Seneti imbiyo yangwa yethiritwe kinambere na arora agao bando nonkona chichil backtrack on 300 per liter fuel rise statement. Yes, narankuona Energy Cabinet Secretary Davis Chichil muthenya wa goro na thie nambere kwa gichoka nyuma kana kinambere kwigua kirana rwari rwake rwathiritwe kinambere kwa kiariro mantu makonenie na abeterorite kuma chiringi magana mathatu. Instead kana mugao nogu yathiritwe akiuga the market was on its way to recover. Chichil said on Monday that petrol prices could go up to 300 per liter while appearing before the ongoing National Dialogue Committee hearing. Chichil said that while raising fuel prices are a global issue, the government intervention and mitigating a further rise in palm prices. But yesterday, while appearing before a parliamentary committee, Chichil accused the media of misquoting him. In my Monday statement, I was simply quoting an international journal which had given the details on the repercussion of the conflict in the Middle East with one that price would be double to USD 150 should the war continue. Chichil arethiritwe kinambere kwa kiregana ndetu irethiritwe akiari muthenya wa Jumathatu ikonenie na gwitia kwa maguta harathirwa akiigwikana kuga ati maguta kombeka makainambere kwa magitia na gukinya chiringi magana mathatu lita imwe. Untu bara muthenya wa goro akoneka thie nambere kwaigua akionekana kuthukia about 10 ya mantu mamwe thie nambere kwaigua kiariria akiuga ati kathie nambere kwaigua akimisquoto kana kathie nambere kwaigua akiwetobora gutabatiri. Nairobi na Kiambu iririkana nichio most violent counties for children. Nairobi na Kiambu echio county ire chithiritwe china ndoa muno kirima karika at least 188,760 children experiencing various forms of violence in 2022-2023 financial year. National Council of Administration of Justice report shows. According to the report, Nairobi County led with 23,261 cases, followed by Kiambu iraye na makarika 12,271 and Nakuru ina 10,457. Other counties with the high cases of violence are Machakos kesi lechi kana gonto kwa kwethe tukinambere kwikoyerwa kesi kana gonto kwa kwethe tukinambere kwikoyerwa kesi na maybe kotini chikoneni na mantu maigi ndoa kiri ana na ara kwerekana Nairobi na Kinya Kiambu ichithie tukinambere kwigitongoreria kiri mantu mama. November 13 declared green holiday, but where are seedlings? Ndiyo Jumathatu into kana public holiday. Lakini ile ikumbe uche kwanda kana ile committee ya kwanda. The government has declared a public holiday for tree growing. It is projected that 100 billion seedlings will be planted countrywide on the day as part of the government target of 15 billion trees in 10 years, in excess of the powers confirmed by Section 3 of the Public Holiday Act. The Cabinet Secretary for Interior and National Administration declared Monday, November 13, as a public holiday. Jumathatu into ya kwandamiti. Lakini kiuria kia kinene kithiritwe kinambere kwigua kiuria kiri kana kiringa kiri akenya bangi bethiritwe bakiuria atiriri Jumathatu into ya kwandamiti, correct. Lakini miti ino ri iriku kiuria kiawe kithiritwe kiuri bangi miti ino tukwanda miti ino ekwirirwa ikwiri nuntu utie na miti ya kuanda. Kenya Kwanza MP's
protest high cost of living. Ikirikana Kenya Kwanza, lawmakers yesterday took the war against high cost of living to President William Ruto's doorstep, demanding that the government urgently deals with the issues before it spirals out of control. The MPs who spoke during a parliamentary group meeting convened by the president at the State House in Nairobi, saying the situation was getting out of hand and demanded that the government comes up with concrete measures such as reducing taxes to lower the cost of pump prices. Nara ajumbe baba Kenya Kwanza bethe tubakinambere kwigwa bakiaragiria kana bakinambere kwigwa bagitaragiria bora ngarama iri iguru ya muturire yithiritwe kinambere kwigwa kinyagiria Kenya ntuburendi ntubura kuringana na rais aronekanire atakubuthukiria na urito bone ora na muno akiuga gutina thina gutina gitumi kubatira kwina mbere kwigwa kwina kimako no ntumantu makaina mbere kwigwa makiagagira na antu batiko batira kwina mbere kwigwa baki makaga. Mulcomen spell out measures to address delays at JKIA. Kurikana Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen unveiled measures aimed at reducing delays experienced by the travelers at the country's airport. Waigoro uyu Kipchumba Murkomen athie na mbere kwigwa akiaragiria mantu muno mantu makoneni na delays iri kuina mbere kwigwa ikuyagirwa na arora kirimbi na arora kiri ukamati bwa ndege ntubura thiritwe kina mbere kwigwa gitariria kana kinenkana mwerekera wa mantu bora methiritwe makina mbere kwigwa makarakarangangi. Karatati niga tuthandha to primary schools principals want increased grant. Alimu ba primary school principals want to increase grant. Primary schools and the teachers yesterday asked members of parliament to increase monies disbursed to match the rise in cost of living. Muthenya wa goro arimu wa primary bathie na mbere kwa bakiromba bunge kuina mbere kwikiongera kigina kira kinyago kire mashukuru kengo gutigira ati ngarama yagurira yithiritwe kina mbere kwa igetia teke kuringithia nontu yithiritwe kiringithia nthiguru yonde yithiritwe kiringithia sector chionde utigira ati ibakomba Quran chukuru bora kwagiritia kiaria kagita ka the ongoing parliamentary school Ed Teachers Association KEPSHA annual conference. Johnson Nzioka complained that the rising cost of living was negatively affecting the standard of education. Kulingana na Nzioka ararathia na mbere kwa kiaria kagita nikaka muchamano wethiritwe kina mbere kwa ukende wa KEPSHA na thiritwe kina mbere kwa gitariria na kuga ati ngarama eno ya muturire yethiritwe kina mbere kwa kiringithia sector chionde na kogu sector thiritwe kina mbere kwa kiringithia wi kubatira kwa kwina wongereku bwa mbechira chitha wikinyagwa kiri machukuru kaingo gutigira ati mantu mama makoina mbere kwigwa makiagera. State early fear of a public holiday effect on KCSE ndi kwithiritwe kwina kumakirwa nontu bwa magiro mama ethiritwe makina mbere kwa makenderea. Education Principal Secretary Bello Kipsang muthenya wa goro nathie na mbere kwigwa yesterday assured Gazettean public holiday set for November 13 will not have any effect on KCSE. Bello Kipsang muthenya wa goro athie na mbere kwigwa gitariria na kuga ati public holiday eno ya ntuwe ya Jumathatu itithi na mbere kwigwa yina mbe itithi na mbere kwigwa yina effect nene ora kirigire bibi thiritwe bikina mbere bia KCSE arathie na mbere kwigwa kiuga candidate will proceed with the exams on Monday and encourages students not to fail to write their test. Thiritwe kiuga kigerio ritoba kaina mbere kwa bakendereaga na igerio biago na
batikaina mbere kwigua kana utikagite muritwa akaina mbere kwigua agitira kurutha kigerio eti nuntu ni public holiday. We are aware that November 13 was gazetted as a national holiday next, but having consulted with our colleagues, or all agreeing that it will not have any impact on our exams. Bero Kipsango ya thia nambere kwigua kiuga kigerio ntue Jumathatu gikaina mbere kwigua gikendereaga atabura kithiritwe gikibanga na koguo tikagite muritwa kaina mbere kwigua gitira kigerio ni giki. Validation technology key to Africans' growth, says Ruto. Mantu makoneni na technology. President William Ruto has said the time has come for Africans' economic transformation and industrialization as part of creating opportunities for the growth youth population. Yeah, Rais Ruto kinambere kwa gitare na kugia kinyitende kagitaka Afrika kana uchumi bwa Afrika muno ko inambere kwa bukaruka kumania na mantu make ende kumana mantu make ende mantu ma technology na harakere mthenya wegoro thie nambere kwigua yesterday thie nambere kuga ati Africa ebateri ko inambere kwigua thungira kana ikithukia mugaruruku kiri mantu mwanya ni batiri kwigua kithina mbere kwigua ikithukia mwerekera waimbe kiri mantu mwanya muno nkuruki kengo kuona kira gintu gisasawa na muno nkuruki kiri mantu mama makonenie nambi na mantu ma technology. Wala karatati niga tunana jumbe bathitu bakina mbere kwigua baki kuruke chiringi bilioni mukathantu mugwanja kiri mantu makoneni na sugar farm kwithiritwe kwina irandurira ria nara ngutia no kuririkana muthiraithiri wa Meru TV. Thirikari nithiritwe kina mbere kwigua igitenga chiringi bilioni mukathantu mugwanja cia go compensate kiri arimi bara babiowa in the 5 state-owned sugar companies. Yeah, ikiri state-owned the sugar companies iri 5 na agriculture kana waziri wa mantu makoneni na urimi na ndethia aganthurwa yetu ya Kenya na tungi ni Mithika Linturi athie na mbere kwigua kira jumbe hati decision yino kana decision yino ikaina mbere kwigua itwariri, that is itwariri ikaina mbere kwigua aligi compensate arimi banara Nzoia state-owned mills following the decision of the government to write off loan amounting of 67.8 billion that the government owned said companies. Yeah, kwithira kinyithanithagia irandu ria rithiritwe riria thirikari kiri company Linturi urarathia na mbere kwigua ari kana kiari ari mbere ya kamiti ya mantu makona urimi na ndethia ira yithiritwe kina mbere kwigua igitongorerua ni Tigania West MP John Mutunga kwina mbere kwigua agi defend the supplementary budget for the financial year 2023-2024. Wite hati there is a need for Ken farmers to be compensated. Yeah? Kwina bata kwina bataru bwa alimi baba kwina mbere kwigua bagi compensata wa iro ndo bandikitwo na urayama karatatini aka gatunana murithiria wa Meru TV ukaina mbere kwigua agaruka ukegorera ukaina mbere kwigua ukibonagira ukaina mbere kwigua ukibonagira rugono ruru karatatini gatugana karatatini gakenda ni wantu makoneni na advantage nkuonaga ugu karatatini gakoneni na MB karatatini ga 10 mbecha ya cartoon iriaga ugu muraithiri wa Meru TV kaina mbere kwigua kibonagira yo karatatini ga 11 ni woni bwa andiki karatatini ga 12 state plan to pattern okay ni mantu manko na mathiti na mbere kwa madaya mibango thirikari mining PS says this will curb smuggling and position Kenya as home of the realest gangstone in the world among the amidst of Belgrade. Okay, sawa nituiga tuthia na mbere kwa tukinyo na tuthia na mbere kwa tukiuma aganthuruni yetu ya Kenya tukona tuthia na mbere kwa igua tukiaragirwa agaugo tura tukwerekana na tuina mbere kwa igua twitethagiriria muno ngurukire uthii na mbere bwa ndiguru
Karatatiniga 13 rains displaces 500 families in Homa Bay. Mburera yithiritwe kinambere kwigua kiaragatana kura gontu mwanya mwanya andgroni yetu ya Kenya iririkana ni ithiritwe kiaragania kana ya Kenya gari miji 500 na ara nterechia Homa Bay ni ntubura ende thirikari ithiritwe kinambere kwigua kiuru kurithira muno mantu mamanati na Homa Bay ke gontu mwanya mwanya kwithiritwe kinambere kwigua ukiringithikaga anene kumania na mbura ino yethiritwe kinambere kwigua kiuraga murithiria wa Meru TV na bo gitumi muno nkuruki mwingi ukiora gutigira ati ni kwimenyera na gutigira ati koinambere kwigua bakebukana na iringerwa muno nkurukikirirwa ana baba kwicukuru kwirwa ati kwina kumenyera baba ringa labda miuro ta migombo kwina aciari bakuba guide baraba day schools maybe gutigira ati batinambere kwigua bagi kondoragwa mantu makoni na biashara maria karatatini ya 15 karatatini ya 15 de mantu makoni na records managers of one against corruption mantu makoni na ngukumo ile chithe tukinambera kwigua ikiendelea aganthiguroni na ngukumo ini kinambera kwikirwa yetu ata thina nene yethiritwe kinambera kwikiringithia nthiguru ino yetu ya Kenya na kwa windi kumanina untububu kana ndetu inicho chithiritwe kinambera kwigua ikiarirwa agawo tu karatati ni 13 mantu ma Eurobond sorted details forum Eurobond nethiritwe kina kana mantu ma kuna Eurobond methiritwe kinambera kwigua matuika sorted karatati ni 17 mantu makonene na kimanthiguru Islamophobia anti Semitism group EU mantu makonena ndore chithiritwe kinambere kwigua kiumira kana ikionekana mantu mara methiritwe kinambere kwigua kionekana nara ndichia ruraya imonkona methiritwe makiandikirwo mantu makonena style fashion kinyama maria karatatini ya 18 karatatini ya 19 Innovation help farmers tap into data driven agriculture mantu makonena gukiria sector ya urimi karatatini ka 20 ni mantu makonena na mantu tu bado ma fashion monkona gao karatatini ya 21 Precious Rock uriskaga kwigua ukiga thimu kwina guntu mwanya mwanya tukathia nambere kwigua bakiga thimu ciago na gwatuika ka bakwithirwa bakirisk thimu kurikana cell phones have become part of our lives and we carry them wherever but do not know that keeping the phone in a certain spot for long can be harmful to the device and worse a risk to your health. Kwa hivyo tukumba kwa hivyo kiga thimu mwireni wako kethirwa nontu bothoku zaidi ndeni ya mwiri waku. Haya kwa ngerekano namba 1 barabathia nambere kwa hivyo bakiga thimu shondorian shondoria nago nyonyon nago kuririkana most of the women kana kuru baraba ingi bathia nambere kwa hivyo bakiga thimu ciago nago nyonyon nago shondorian lifetime they still do. However, a very research kana kuringana na chunkoni babu thiritwe bokirotha bonanĩtie ati kuiga thimu yaku nagu shondorian nagu mbran nagu nyonyon nagu iriande mwana no thi nambere kwigua ikithema ukawatwa ni murimo ta wa cancer ya nyonto known to bwa radiations and vibrations from the phone, but there is not enough evidence to establish a definite relationship between the two, but health experts still advise you to avoid keeping the electronic device in the bra or close to the breast. Eni othiritwe mwingi ukiura gutigira ati tafadhali muno kiri anaba ari tafadhali otikaina mbere kwigua ukiga thimu yaku shondorian otikaina mbere kwa ukiga thimu yaku nyonyon nontu bobo nontu bomba kwigua bwekonenkero wati boko watwa imulimo wa cancer ya nyonto. Haya namba chiro tikaina mbere kwa ukiga thimu yaku pironi ro kumamira. This is a common practice in many homes, but this is one of the worst idea for several reasons. First, keeping your phone under the pillow while sleeping could build up heat and present potential
fire hazard, especially in your phone if your phone is charging or as a defect. Secondly, it's also known that the blue light emitted from phone screen can disrupt melatonin production and cardiac rhythm, hurting your sleep quality, according to the National Sleep Foundation. Also, there's a possibility of overexposure to potential harmful radiation since cell phones emit. Kuiga thimu wagu especially kagita kare guchanja ukaiga thimu yaku igichanja gagu pilon no wati bomba kuthema kinya kiririmbe geo kanyomba bobutuntu ake kuiga thimu wagu ugu no thina mbere kwigitema ugima bwaku mwire bukaigwa bukiangarata muno nkuruki utigira ati kinya ni kuringithia mantu makonenie na ugima bwaku bwa mwiri. Antu baingi bathia na mbere kwa bakithukia thimu ciago bakithi na thimu ciao kinya na bathroom lakini untu bobo ti bwega no kurutha ugu no kuthi na mbere kwa expose thimu yaku to the manners of germs, viruses and bacteria botikai na mbere kwa bukithia na thimu cienu bathroom kagita karabu kuthamba aya. Namba ithatu aragomba kwigua wati bwagomba kwigua kana gontu kwagomba kwigita thimu ukegwa no wati kagita karego chanja while leaving your cell phone charging all night long won't harm your health. It will significantly reduce the battery's efficiency and reduce your phone's lifespan. It is recommended to activate a full charge notification to avoid overcharging unless of course you have a lot of money to waste on phones. Kagita kara waina mbere kwigua kichanja thimu kana babararagia thimu chanja ni utugu bunde uri bwega ukathina mbere kwigua ugiactivate full charge notification kengo thimu yaku ina mbere kwigua ikiyura utikaina mbere kwigua iki thukana kuririkana ati kagita kara kana kagita kaingi thimu thia na mbere kwikithuka sana nuntu bwa kurara mwankini utugo bunthe na muno nkuruki kagita kara waina mbere kwokirara thimu yaku mwankini utugo bunthe ririkana lifespan ya thimu ino ni thia na mbere kwigua ikithuka na bo utonto wake kinya battery ya thimu ino ni thia na mbere kwigua iri owatini kuigira thimu karibu na uthio bwaku agaugo ya nuntu kinya bonge bwethirite bukina mbere kwa bukiwetero agao. Your phone close to your face means bacteria transfer to and from your phones, making your skin and phone decide. This combination lends to more acne, skin irritation and even wrinkles. Yeah, kuririkana baba ingi wona bangonyarite uthio iku kwigua kagita kaingi bari thimoni buigite thimu karibu na uthio bwaku mantu maigene na washrooms nkoina mbere kwiyonge kwira tukina mbere kwigua wikamata thimu na arabi oroni kana bathroom. Many people take their cell phones to the bathroom with them, but this is not a good move by doing so. Iria magontu mwanya kura kungi kuiga thimu yaku ndeni ya front pocket, kuiga thimu yaku ndeni ya back pocket, kuiga thimu yaku ndeni na gaukire biero bia kwina baba chinika thimu na bieroni yani utikaina mbere wikagia thimu yaku mubukoni yani utikamenyeri gutwika ati thimu yaku irikara mubukoni kagita konthe either mubuko wa mbere either mubuko wa nyuma either ni thiru bogagira michibini utikaina mbere kwigua ukiruthaga untu bora. Iriango no kithumba mamuraithiria wa Meru TV irokubatira kwina mbere kwigua ukiraithaga na ukaina mbere kwigua ukimenyaga nata agugo kara umagaruka ithina mbere ukegurira ngatheti ino ya People Daily na ukaina mbere kwigua ukithoma maingi maramethirite makina mbere kwigua makiandikagirwa ndeni ya ngatheti ino murithiria wa Meru TV gatuina mbere kwigua kiumagaruka nini lakini tukaikuraya no ntunguchokera kengo tukaina mbere kwigua tukithirikagiria mubango wetu rukiri rwa emunthe guku ni kwa Meru TV.
The BT Sacco nä sacco ya kwetongeretie mantå jaki mbeca na tå reje gå kinyä ra kä roto gä aku nä twejanaga å tungata bwa mä themba ĩngĩ normal savings, jaza savings account, the BT Total savings account, school fees account, the BT fixed deposit, minor savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo tuliongera kredo angisieto ile maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, adhi na kinyarare. Kana uturingire thimu gokorokera namba ije 0701911765. Kana utume email kere info@thebtsacco.co.ke. The BT Sacco, our Sacco, our growth. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci bietaga ndwanja Wambere man ni communication breakdown. Okay. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru Kwera ngororia guti umtogora mtu adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chombe che Jumatano kwambiria tha 1:30 mwenka tha 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Okay akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane okutuga atumba okuretera. Ndotera nilipe Ngwe ndogo wa ukaurana. Aki engwa. Rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Bwega murethire wa Meru TV gatu inambere kwegwa tukithirikagiria kire mubango wetu wa rukire rwa emundi na iri ntugo ya kuinambere kwegwa kana ntugo ino ya ntugo ya Jumatano ntugo tu ya nambere kwegwa tukirithagiria muno mantu makonenie na ugima bwa mwiri iri ntugo ya kuraitha mantu makonenie na ugima bwa mwiri mantu mara kana ntu borandi ngenda tu inambere kwegwa labda tukinambere kwa tukiruta na muthenya we mundi na especially kagitani gaka gukura kuinambere kwegwa tukimenyagira kiri mantu makoneni na bira tukurea na muno nkuruki kagitani aka kwina mbura gutigiriri tukwimenyera kengo kuona ati ugima bwetu bwa mwire bwe sawa labda tutina mbere kwa tukiwata wa impio kagitakara labda gumagarukite kuthinaro bwega tukiwa twina minyira atubia biekagirwa kagita kambura bita wa mad boots tukaina mbere kwegwa tukirigagia nontu kuringana no chunkuru bwa bwethire tubukina mbere kwa bukirutho kwa bwekana ati kagita kaingire atu kuthina mbere kwegwa twikinyanga ndoyete ino cia miguo ndo yino chimegwe imwe chikamataga kuona tana barabarani okethe ndo yino chithire twikamatite to bingi muno bimwe byumba kweyo bikithungagira mereni yetu na njira ino ya ukinyanga ndo yino rimo kana ndo yecharuko ira chithire tukiuma wontu mwanya na kagitani waku kinyeru ujiro watu gutumira nontu baingi baya nambere kwegwa bayitumira ndo yechia muro nini tutigire ate itutumira bombi kana muno roye kinyaro wambura kagitani aka ndo ino chia miuro muno kagitani taka okura rimwe itithagirire mbega boega nontu bakwewika matete
kondoria kuma gontu mwanya na kondoria era kagita karacha inambere kwa ikithunga ya miuroni ria tu inambere kwa tukithuka ya rwero tukanywa na kainge tutacha muketie no ntuboimba kwa bori owati bonene sana kogu muno kagitania kago kura gatu inambere kwa tukimenyagira twikire bwega twikire nguo indito tu inambere kwa igwe twikagire idatu bya bikubatara ndo ira tukunywa tugekira irio biria tukuria tukaria bwega na kagita karogo ta into bya kumuna especially kagitania ga kura utikaina mbere kwa tugita into bya ku wo hene hauli okay wo gita into bya kubwega no tukagitani waka kura no ari kinya nchiarwa chia ndwage vya nambere kuikiona guntu wa guchiarira kuka gitakara wa inambere kwa gite ya maruko maku maybe bantu na maruko marama inambere kwa makiura girweroje kainambere kwegwa bantu ara ukireta rwage rugichiarana na bantu ara na ndwagire kinambere kwegwa ikiya gutonya mali na kuringana bado na ochonkoni bwa bwethere tuboke inambere kwebukionekana nati ikubya rwage kana rwage rwethere turwitongoreria ndegoro yondere kana kinyana mantu makoneni na mirimo kana mirimo erengi rwage irwethere rwikozi kubira bingi ndeni ya uchonkoni bwa bwethere tubokiruka na iku generally ndabye tubikiumira rwethere rukithukia namba inene ya makarika mamukogu bwega tukainambere kwegua tukimenyagira bwega tukainambere kwa tugikaragia no tukagita konde nako tugagati ugima bwaku bwa mwiri no tonga bwaku utina mtu akaya ukariria mwiri waku no mwiri uyu waku petwe kengo thinambere kwegua ugikaragia wewe wengwa uthinambere kwegua kimenyagira wewe wengwa na free to that mantu matithi nambere kwegua mali sawa niuka wethera bambetagane family zo kimathi bwega no twakwatana ni kumareto inambere kwa tukiambagiri monga kagitania ka antina bongema tatiga kuendera ntu embera karabwega.